Amen. Ibintu by'Imana ni gitangaza. Iriya twari turi abantu barakoze bararuha, umuntu akazora akavuga ngo noneho umuntu azosubira kandi agira ikintu akora. Amen. Imana yakoze ibintu byiza muri kiriya giterane twari twagiyemo. Imana yarakoze tuyizamura icubahiro. Amen. Yabivuze twavuye hano masaha hafi saa 10 z'ijoro, saa 9 Imana iratujyana umunsi wose tugerayo, kandi dushike dusanga amateraniro yatangiye tuyabamo kugeza tugarutse tugera hano, kandi amahoro. Imana ihimbazwe. Dushima Imana nanone kandi yongeye kandi kutugirira neza tukabonana twese, kubera ko cyumweru habamo byinshi bituma abantu bashobora gutandukana ntibasubire kubonana, ariko Imana yabikoze, tuyikomera amashi twese kuri byo Imana yakoze. Amen. Ngenda nasize muri famille yanje abana barwaye, ariko nasanze bakiza. Imana yarabikoze, izamuri icubahiro. Amen. Hazaba umunsi ibintu by'Imana bisa nibigiye nko kugora umuntu, hakaba undi munsi ukumva biroroshe. Nicyo gituma iriya jambo ribangira ngo ni mu mubwiriza avuga ngo haba igihe cyo kwishima, igihe cyo kubabara, igihe cyo ibyo bihe. Amen. Ibyo bihe biza bidushikira no mu buryo bwo mu mwuka. Amen. Rimwe ukumva ikirere cyakugoye, ariko ikindi gihe ukumva coroshe kandi nta kintu gihambaye wakoze, ukumva ibintu byaciyemo. Amen. Hariya mu giterane twari turi, numvishije ko umutima wanje ufunguka, kandi twari turushe cyane. Urafunguka, numva ko ufungukiye Imana, numva uroroshe. Amen. Kugeza n'uyu munsi ko numva umutima wanje woroshe cyane, kandi hariho byinshi byari gutuma wenda nyine uremererwa, kandi umubiri ni kusanzwe. Iyo haje ikintu kigakora ku mubiri gutya, ibintu byose biza bibadirika. Mu gitondo twazukiye ku makuru atari nkameza cyane, ariko kandi abana b'Imana ibyo bihe byose iyo bitugezeho, amen, hari ikintu tuzatwakira mu bundi buryo bwo mu mwuka. Ndumva umutima waje umerewe neza cyane, ndumva none atamba gusa. Haleluya. Numvishije umugabo umwe avuga, uriya mugabo Tembo, twari mu giterane Kampala, aravuga ngo iwabo mu bijombo ibo ngo ntibamenye kuririmba, ngo ntibamenye ngo nta mpano zino zindi zihambaye bakiriye, ngo bakiriye ngo kubwiriza. Umwana wabo ageza abyiruka, akama abyiruka ari mu ijambo. Nico gitumera ko bandi ati bari abagitwaza n'abandi ati twebwe muri kariya gace ni ugusenga n'ijambo ry'Imana. Amen. Noneho uyu munsi murarya pe, niko umutima uhambwira. Duheze Imana icubahiro. Haleluya. Niko umutima uhambwira, murarya. Twageze Nyakivale, dusanga nabo iyo nari ntibayifite nka cyane, ariko dusanga bafite ikintu cyitwa umukunga. Bariko bakubita nk'umukunga, abagore bagatabana hariya, bakama baguruka, bashike natwe bama badukongeza, twakira uwo mukunga. Noneho ko turumva natwe uri mu mutima wacu cyane, ariko turawurekaga kuko hano iwacu ndagira ngo sinkaho cyane uzudomina, azadomina nk'ijambo no gusenga, kandi nyine natwe twarabapokeje. Amen. Bampaye igitaramo saa 7
ndababwira nti nababonye naje burya Paulo yashitse aravuga ngo nasanze mukunze gusenga ngo ariko ngo hari ikintu muhamusenga mukavuga ngo ni Imana itazwi. Ati itazwi niyo naje ngiye kubabwira. Naje ndababwira ngo mwabyinnye cyane ndabitegereza kandi urakuvuga ngo dusenge bose bakamba kureba gutya. None ga mureke natwe tuwe nk'abasenga kubita isengesho minota 30 kubita bamwe baratasha kubita isaha n'igice abantu bajya bose baba baragiye hamasigara bataramye beza kugeza mu gitondo. Asifiwe sana. None mureke ntange haleluya. Mugabo umwe namutegere nijoro yavuze ngo nimwe nk'abashira abana hasi ngo dutange haleluya. Mushira ibitabo hasi tuzamura amako dutange haleluya. Haleluya! Amen. Nuko dusome ijambo ry'Imana niturangiza turaza gukomerezaho n'ibindi, ariko imitima yacu yarafashijwe cyane kubw'urugenzi twagenze kandi tukahura n'Imana. Reka mwene data n'ubundi adufashe marishare gusoma. Ndasoma ahantu hatari henshi ariko kandi sintinda, mwihangane turabikora twihuse. Abami ba mbere ibice ni 21, usome umurongo wa mbere ugeze ku murongo wa 6. Abami ba mbere ibice 21 umurongo wa mbere kugeza ku wa 6. Hanyuma nanone kandi turaza kongera gusoma nibashake baheze undi nawe. Tuze gusoma urwandiko Paulo yandikiye Timoteyo rwa mbere ibice 6 umurongo wa 6. Bamuheze mikrofone. Dusome. Yego. Abami ba mbere ibice 21. Yego. Duhere ku murongo wa mbere. Turageza ku murongo wa 6. Yego. Za Bibiliya zindi sinzibonye ibice bingana. Bakuzamure gusa mikrofone ko ndumvira hasi. Birahuye? Birahuye? Yego. Dusome nk'izina rya Yesu. Bibiliya iravuze ngo kandi hariho umugabo witwaga Naboti w'Yezereli. Yari afite uruzabibu i Yezereli hafi y'ibwami kwa Ahabu. Hafi y'ibwami kwa Ahabu, umwami w'i Samariya. Yego. Ahabu abwira Naboti ati uruzabibu rwawe kugira ngo ndugire igihambo cy'imboga kuko ari hafi y'urugo rwanjye. Yego. Nzaguha urundi ruzabibu rururuta ubwiza. Yego. Cyangwa washaka naguha ibiguzi byarwo ku ifeza. Nuko Naboti abwira Ahabu ati biragatsindwa n'Uwiteka. Biragatsindwa n'Uwiteka kuguha gakondo y'abasogokuruza banjye. Yego. Maze Ahabu ataha afite agahinda n'uburakari. Kuko ijambo Naboti w'Yezereli yamubwiye ngo sinaguha gakondo y'abasogokuruza banjye. Nuko aryama ku gisasiro cye yerekeye ivure. Yanga kugira icyo afungura, inzara iramurya. Hanyuma umugore we Yezebeli araza aramubaza ati niki kiguteye agahinda kikakubuza kurya? Nuko nawe aramusubiza ati nuko navuganye na Naboti w'Yezereli nkamubwira nti uruzabibu rwawe turugura ifeza. Nuko cyangwa washaka naguha urundi mu cyimbo cyawe. Yego. Nawe akansubiza ati sinaguha uruzabibu rwanjye. Yego. Amen. Amen. Wabonye rero handi nimba hari undi wahabonye cyangwa nimba nta wundi wahashatse ukomezaho. Timoteyo wa mbere 6:6 nushaka kurigira no hepfo ako nushaka gusoma gusa. Aravuze ngo icyo akora koko kubaha Imana iyo gufatanije no kugira umutima unyuzwe. Icyo akora koko kubaha Imana iyo gufatanyije no kugira umutima unyuzwe.
kuvamo inyungu nyinshi. Kuvamo inyungu nyinshi. Amen. Amen. Ninde ufite ijambo ry'Imana? Asome gusa, turasoma ngo gusa muri Timoteyo, niturangiza tuvuge umwanya utari muremure. Ufite ijambo ry'Imana? Yego. Nibyo ufite bizana inyungu ikomeye. Amen. Asifiwe. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana, ariko ndashaka kugira ngo tuze kujyana muri ubu buryo. Ijambo nshaka ko tuganira ni ijambo ryo kuvuga ngo iyo kubaha Imana kuri mu muntu, mu mutima w'umuntu ukaba utuyemo kubaha Imana. Amen. Ngo bigasubira kandi ngo bigahura n'umutima ufite kunyugwa n'ibyo umuntu atunze. Amen. Bigahura n'umutima ufite kunyugwa n'ibyo mfite n'ibyo ntunze. Ico gihe ngo biza bibyara ngo inyungu nyinshi. Petero, tuvuge ngo amen, yabwiye Yesu, aramubwira ngo ese ko twagukurikiye tugasiga ibyacu n'abacu tukagendana nawe. Yesu yaragize iminsi ahababwira ngo ikizababera cyiza, tuvuge ngo amen, nuko nogenda ngatandukana nawe. Kandi tuvuge ngo haleluya. Yesu yari ko babwira ayo magambo ari we wagiye kubakura iyo bari bari, agasanga iyo umuntu ari mu kazi kiwe akamubwira ngo kurikira, akamukurikira. Buce arahindura, atangira kubabwira, arababwira ngo mwabagabo mwe, ikizabagirira umumaro nuko nogenda. Petero, tuvuge ngo haleluya, aramubwira ngo ese ayo magambo uguma kutubwira wibagiwe aho wadukuye? Amen. Wibagiwe ahantu wadukuye ejo bundi, wadukuye mu tuzi twacu udukura iwacu, uratubwira ngo tugukurikire tugende. None ayo magambo utangiye kutubwira muri aba bantu ugiye kudusiga mu buhe buryo? Yesu aramubwira ngo ikibagirira akamaro cyane ngo nuko nogenda. Asifiwe. Aramubwira ngo abasize amasambu yabo, abasize imiryango yabo, abaretse utuzi bari barimo, bakemera umuhamagaro nabahamagaye. Hano ku isi hari umugabane muzagabana mukiri hano ngo ni 100%. Kandi tuvuge ngo amen, nitugera ngo mu ijuru ngo nubugingo. Iyo haleluya, iyo ngo umuntu afite kubaha Imana mu mutima wiwe, ngo bigahura n'umutima wo kunyugwa, ngo biza bibyara inyungu. Nimba ari Nyamushoshe wavuze, yaravuze ngo, ariko ndagira ngo niwe yaravuze ngo, nimba ari we nimba atari we, ariko yaravuze ngo ikintu ngo kiza ngo isomo rya nyuma ngo umuntu azayiga ngo kirangwa aje mu burozi ngo ni ishari. Niwe? Yego. Ishari ni ukutagira umutima unyuzwe. Amen. Niondoleye moyo bali unipe moyo upendo uniondoleye moyo
umutima unyuzwe. Tuvuge ngo haleluya. Asifiwe sana. Iyo umuntu ngo yagize umutima unyuzwe akanyurwa n'ibyo atunze akanyurwa n'ubuzima arimo. Bwana sifiwe. Ntarari nkera yo gutekereza kuri mugenzi we ngo araravuga ngo se runaka ko asize bigenze gute akagira umutima unyuzwe ngo bizari inyungu. Yego. Kandi ngo Bibiliya haleluya yarafashije bundi cyane uko abantu b'imitima mibi babuze kunyurwa mu mitima yabo nibo babandi baza barara bava ngo se runaka aradukiranye uko nyine aragiye pi araducitse kandi tuvuge ngo amen. Asifiwe sana. Abantu benshi buzi iyo mitima cyane barajijwe ishinga no kubona Dani yambaye neza bamureba akavuga ati kabakina mama igitenge bazabona runaka akamandwa ngo yinjiranye igitenge agatima ko kutanyugwa gusa we wambaye ubusa kandi afite byinshi we nawe ufite ibyawe ngo runaka ngo yaje yambaye rundi rukweto umutima wo kutanyugwa. Bwana sifiwe. Haleluya. Bibiliya yavuze ngo haleluya Ahabu ngo yari umwami nusoma inyuma ku gice cya 20 tuvuge ngo amen. Bibiliya ivuga ngo umunsi umwe Benihadadi yaravuze ngo sha ejo mu gitondo abakobwa bawe beza amatungo yawe meza ubutunzi bwawe n'ibyanje ngo amwoherezaho intumwa ngo ziraza ngo zishike ziramubwira ngo umwami yadutumye ngo ibintu biri hano byiza byose by'agaciro n'ibyanje nawe yama yoroha mu mutima yama mubwira ngo ugende mu mubwire ngo ibyo ngibyo uvuze turabyemeye. Uniondoleye moyo mgumu bali unipe moyo wa upendo. Hey! Wanasifiwe. Yo, haleluya. Intumwa ngo ziraza zishike ziramubwira ngo yavuze ngo yego ibyo wavuze ngo hatavuyeho na kimwe bose babyemeye ngo aha yamavuga nti sawa bikiyemo ugende umubwire ngo ejo mu gitondo nzohereza ingabo zanje ngo ziza zinjira mwa Dani zinjire mwa Cubahiro zinjire mwa Masha zonyine zinjire mwa Directeur zinjire mwa Tata zinjire mwa Mukecuru ngo zisakasake zishaka kandi kose kagaciro mu bantu bawe ngo nibarangiza tuvuge ngo amen ngo bakazane ngo bakazane basakasake mu nzu binjire mwa Hekima barebe niba harimo akantu keza batware nibageramo waje bagasanga harimo isaha nziza batware nibinjiri wawe bagasanga harimo urukweto rwiza batware ndetse nibashika bagasanga harimo nakana keza batware. Aravuga nti yeme ahamagara abagabo aravuga nti binono hibyo bibaye ibindi. Haleluya haleluya ibinono bibaye ibindi ngo hamagara abagabo arababwira nti yeme mwumvishije nono hino ntumwa ukuntu yaje ababwiye amakuru baramubwira nti yewe muhakanire mubwire ko izo bintu bitoshoboka ibo baze gusaka ahubwo ndibovuga ngo turebe ku ifeza n'ibindi tumwohereze iwe arama yinjira yamaza aze kudusakasaka ati muhakanire mubwire ngo genda ntibishoboka. Intumwa ngo ziragenda ngo zimare gushika zimubwire yamavuga ngo ndahamagara abagabo abandi bami ndaga ngo ni 30 yahamagaye yamavuga ati yeme hariya Isamari ibintu byakomeye baba Yuda babantu baza bakora bahora bigomeka ibintu nababwiye ntibabyumvishije none mumpeze musada ngo azana abami 30 ataragwana urugamba rwari rukomeye. Uniondole bali unipe moyo
tuzamure ibiganza twese macho. Haleluya, haleluya, amen. Noneho Bibiliya yavuze ngo barahaguruka, ariko ngo baravugana, ngo umuntu w'Imana ngo araza, ngo aramubwira ngo Sedeki, ngo ntugire ubwoba, ngo ntubatinye, ngo nawe aramubwira ngo se none ninde ubanza gutera, ngo uwo muntu w'Imana aramubwira ngo Imana iravuze ngo niwe ubanza gutera, banza ubanza ari wowe ubanza gutera, ngo bakubite guke, arabica, ngo barahunga, ngo bamare gutaha, ngo barasakari baragenda ngo baje kwiyegeranya nyuma y'imyaka ingahe, ngo baje kusura kandi ati sasa impamvu twatsinzwe nuko twagwaniye mu kibaya. Ati buri intambara yo mu kibaya ntabwo twopfa kuyitsinda gusa, atariko mu misozi murakoze cyane. Ati nuko twagwaniye mu misozi, ati kandi Imana yabo ati zikunda gukorera mu misozi cyane iri hejuru. Ati none mureke dutibuke mu kibaya kiki kiri aharuguru hano hirya munani, tuvuge ngo ambe, ngo noneho ngo urugamba ngo bararuhuza, ngo bamare kuruhuza, ngo basubire kandi gukubita, ngo umuntu w'Imana araza aramubwira ngo humure, ngo uhaguruke, ngo kandi ngo urabagwanya, ngo urabatsinda. Aravuga ati sawa, amen. Tuvuge ngo ambe, urabagwanya kandi urabatsinda, no mu kibaya naho uragira gute, urabatsinda, ngo barwane ngo arabatsinda. Tuvuge ngo amen. Ngo barahunga, ngo bamare guhunga, tuvuge ngo amen. Ngo bamare guhunga, ngo bashikiriya, ngo kubera kuko ngo urugamba rwari rwabakomeranye, Benihadadi ngo aravuga ngo abagaragwe baramubwira ati sasa uku twapfuye, ariko haleluya, ariko bari abantu turabazi, bagira imbabazi, bagira impuhwe, ureke duhindura ibintu hano, udutume tugende tuje kumubwira ngo yewe umugaragu wawe yavuze ngo nubwo mwagwanye atariko yaje gusaba imbabazi, ngo bashike babwira Ahabu, ngo Ahabu yamavuga ngo mwene data, ngo ariko ngo aracari mwene so, mwene so, ngo mwene data, ngo ariko ngo aracyahari, baravuga ngo arahari, ngo bamamubyigira kuri iryo jambo. Tuvuge ngo amen. Usome Bibiliya iravuga ngo izo ntumwa ngo zamaze imuzigira kuri iryo jambo, ngo avuze ngo mwene data, bama bamubwira ngo mwene so pastor, ngo aracyariho ni muzima. Ati noneka, ati ndaguheza uzoza usoresha ugire gute, yamavuga ngo nuko. Ese ko murumva kakajinya ukuntu yarababariye keriwe, amen. Ngo arangize, ngo umuntu w'Imana araza, ngo aramubwira ngo kubera kuko wabariye umwanzi Sedeki nani Benihadadi ukamubabarira, atuhuye n'ikibazo gikomeye. Amen, amen. Jambo ry'Imana rizarikanye. Haleluya, haleluya. Bibiliya jambo ry'Imana yavuga twasomye ngo yicaye ibwami, ngo yitegereze umutima wo kutanyugura mwuzura, mu gitondo ngo abyuke, ngo agira ishari ry'uruzabibu rwa Naboti rwari iruhande yiwiwe, ngo rurangize ngo arwitegereze, ngo rurazamuka cyane, ngo rumira imitungo yiwe yose. Mugira umutima unyuzwe bavandi, mugira umutima wo kunyurwa, kuko tubabaye none ariko ejo bizocamo nidukomeza kugira umutima unyuzwe. Nyugwa n'ukuri, nyugwa n'ubuzima uhagazemo none. Ejo tuvuge ngo amen. Ejo kwiriba, kwirembo ry'Isamariya, indengo, tuvuge ngo amen. Indengo ifu isabihaye igura shekeri imwe, kubera kuko twagize gute, twagize umutima unyuzwe. Amen. Gituma abantu bari muko umuntu yabuze umutima unyuzwe, umugore wiwe si uwiwe.
Bwana sifiwe. Amen. Iyo umuntu satani yuzuye umutima wiwe agatakaza kunyugwa ko mu mutima wiwe, abakobwa b'abandi n'abiwe azabita biwe n'abasheri. Asifiwe sana. Haleluya. Aramubwira ngo yewe nabo uru ruzabibu rwawe, mutegera amagambo yavuze, uru ruzabibu rwawe narubonye rwegereye iwanje, none ga urumpeze ndubwire uru umurima w'igikoni cyo mu rugo. Ni nkuko ndagira ngo nza mpinga hafi aho, abana banje baza basimbuka hafi aho basorome bazane kugira ngo ndye. Noneho avuga ijambo rikomeye ryo kutagira umutima unyuzwe. Tuvuge ngo amen. Aravuga ngo kandi ngo ndaguheza ngo urundi rwiza. Ese urwo rwiza rwawe warwigumaniye? Tuvuge ngo amen. Ukareka urwanabote. Onore Samweli wa mbere ibice ni 12 umurongo wa 7 haza havuga ngo umunsi umwe ngo Dawidi ngo afata ingabo azohereza ku rugamba, ngo arangize ngo arasigara, ngo amare gusigara ngo umunsi umwe ngo hagenda ngo arangize ngo umugore wawoga kuruzi, arangize ngo umutima wo kutanyugwa n'ivyo atunze n'ivyo afite byose ngo byama bimishugura umutima ngo wamushiguka wamugenda uriyohera, ngo uragenda ngo kubita kuri wa mugore, ngo abura amahwemo abura n'ibitekerezo, umutima wo kutanyugura mwuzura wamugenda uramurenga, arangize yamatangira kubwira abagaragu biwe. Amen. Yamababwira ngo se basha uriya mugore nuwande? Baramubwira ati n'umugore w'umusirikari wawe atari ku rugamba, mumuzane. Kutanyugwa bavandi kuba mu itorero dufite ishari, dufite umutima wo gutekereza ku bandi nabi mu gitondo na nimugoroba, tubikuremo tibereye abana b'Imana. Asifiwe sana. Bibiliya yavuze ngo akora ikintu gitangaje, ngo amaze kwica umugabo wa mugore, ngo umuhanuzi ngo araza Natani amubwira ngo hano mu gihugu cawe imwami mwiriwe, ati mwiriwe, bimeze bite? Namahoro. Ati hano mu gihugu cawe haherutse gukorwa amarorerwa, agenda gute? Ati hano harimo mu gihugu cawe umugabo umwe w'umukire, ati hakabaho n'ubundi w'umukene umutindi nyakuja. Noneho tuvuge ngo amen. Ati wa wundi w'umukire atahirwa n'umushitsi, atamare gutahirwa n'umushitsi atareba mu matungo yiwe iyo yofata ngo abagira umushitsi, abura itungo ryiwe na rimwe, ngo arangize ngo aragenda areba umuturanyi wiwe, ngo yari afite agatama kamwe, ngo kageza kararana nawe mu gituza. Tuvuge ngo haleluya. Ngo ako kantu ngo yaragakunda cyane, ati bukeye yamaza ngo afata kagatama aragafata akabagira umushitsi wiwe. Dawidi yamavuga ngo shanaro riraguye mu gihugu. Uwo muntu abahana byabereye muri iki gihugu nyoboye, ati ni hano, ati ndakurahiye uwo muntu agomba kurara apfuye. Umuhanuzi tuvuge ngo haleluya yamavuga ngo uwo mugabo ni wewe, uwo muntu ufite ishari ni wewe, kuramo. Kuramo uzurya musinziye, ibyo ufite ni ibyawe. Yesu Kristo umunsi umwe usazohindura gusa, azokubita gutya ku ngoma ibintu bihinduke. Kuramo uwo muntu ni wewe.
uniondolee moyo, bali unipe moyo, moyo wa upendo. Zamura ibiganza duhese Imana icyubahiro. Haleluya, haleluya. Uwo muntu ni wewe utagisinzira, uwo muntu ni wewe umutima ntukiryama hejuru y'abandi, uwo muntu ni wewe. Kubite hasi. Dawudi ngo yikubise hasi amavuga ngo Mana ngo ndindi inyama y'umuntu tikarabaye. Ibyo bintu nije byabaye ati ni jewe, ati none ganga yamahindukira akuramo arangize Yesu Kristo. Imana yashaka kandi mwitegereze isanganiwe. Bwana sifiwe. Amen. Biblia yavuze, haleluya, Biblia yavuze ngo nabo utamaze guhakanira umwami ngo umutima wiwe urarwara, ngo umare kurwara, ngo aragenda ngo ashikiwe mu rugo gisubi, ngo umugore ngo ateka aravuga ngo sinobona umutima wo kurya. Indye byagenze gute mugabo wanje? Ati norya niki cyabaye se? Ati ibintu byakomeye. Habaye iki? Ati naboti yagize gute? Ati ntubona rwaruze bibugwiwe. Ati yaruni. Ati none ushanurira gwiwe. Uruza bibugwa naboti. Ndahuza abagabo bane hano bamavuga ngo naboti ni ikigoryi. Azagandira umwami ni gito. Yatutse umwami ndetse atukani none uhumure uzukurye. Yamamara ikibazo aho ngaho. Bavandi muzamureka gushikira abandi mu mafuti yabo. Umuntu nazo akora ikosa uzumubwira ngo wakoshe. Reka. Nibwo buryo bwiza bw'abakristo. Ariko umuntu ntakaza arwara ngo arwara ishari nawe ngo ugende uje kuri mushigikiramo, cyangwa ngo agwara umutima mubi ngo nurangiza nawe uje kumushigikiramo. Uniondolee moyo mugo. Bwana sifiwe sana. Kugeza nabote ngo bafashe neza neza barafota barahotora ngo barisha. Ariko Imana ntizigahegwamo. Amen. Yaravuze ngo aho nawe niho bizogucika. Tuvuge ngo amen. Biblia yavuze ngo haleluya. Paulo yandikira Timoteyo aramubwira ngo icyakora. Bwana sifiwe. Ngwiye umuntu afite ngo umutima wubaha Imana, ngo hanyuma ngo akagira ngo n'umutima wo kunyugwa n'ibyo atunze, ngo icyo gihe ngo bizabigira gute? Bizabizara inyungu nyinshi. Mukure mwishari, mukuremo kuvuga abandi, mubareke mugende mukuramo utwo tuntu, kuko kubaha Imana iyo gufite umutima wo kunyugwa bizabizara inyungu. Ubuzima turimo, imibereho turimo twaduhura nayo, famiye yawe n'ibindi, ibyo byose nubifata ukabishiramo kubaha Imana ukirinda ikibi cyose. Bibiri zivuga ngo mu gihugu cya Usi ngo hari umugabo witwa Yobu, ngo yari umukiranutsi, ngo utunganye, ngo yubahaga Imana akirinda ibibi byose. Tuvuge ngo amen. Yubahaga Imana akirinda ibibi byose, nta mutima wo gutekereza ku bandi, nta kindi yagiraga kibi cyo gutekereza ku bandi. Nubwo ibintu ngo byaje bikamuhindukira, isi kamukubita hasi, ariko ngo ntigeze afata ngo umutima we ngo awerekeze ku bandi. Nubwo haje abagabo kumubwira nti ibi ngibi wakoze nukuri kose bifite mu ruhari. Hari igihe biza bitugeraho pastor, bantu bakazavuga ngo ayi biriya abigira mu ruhari, ariko nta ruhari. Gusa iyo umuntu afite umutima wubaha Imana yarangiza akagira n'umutima unyuzwe, bibyara inyungu. Imana yo mu ijuru baheze umugisha. Amen. Amen.